ni som ni pakhat than hi sang ni som ni pangani kum kan sesona khan kan house leader nge hian khat yang ramlei na tur om angkha an sia asoya an valok don man tia hralh to angkha na soya karon dinga in hralh alo om lo khatia soi tur khan di lo thudi ke soyang karon tia an valok don ti tu te khan lok na chan hi an chak nge chak lo nge enge CBI in sui ro se kan ti kha CBI yan ti vat ro se kan ti ni kha chu CBI kan sui ti do na an account na tang khan khoi ange lu khoi ange chua an re to ma yang hela lo in soi vak ngai lo then CBI chui chung sa speaker kan question zok la ya kha leader of opposition so mang tin tun hai soi lo Lengpui ram khal po RTI in an zota chanan pe thadu lova CIC an zol ko wa CIC in DC te ko nuwa pek tur chin a thila thunei tu sang Chief Information Commissioner in rol ngai ania chu transparent ani ngai kan house leader berin sarkar tira an soya he sarkar transparent ani dona tu ma kan den thang don chu opposition te po in bill development local le sarkar program po kan hiat tir zelang chu ati athu thakop mai vo in thengin chu transparent chu pakhat ma muom lova min kalkan charchar khongai bipui sarkar transparent chu katini pu speaker Lengpui ram ti chungchanga en revenue wa hian RTI ron luom ka hello tu ge min zo DC ya zo kan yak chu ai zo revenue khoi ni lo ai zo DC khoi ni CBI general consent pek chungchang chu sarkar chu pha ma la chiang to CVO wa kan nan thena CM approval an la CM in chui ni ro se atita ama kha chun general consent chu ni se CM dilanga hi nem mole bui chia lai lo bi puang to ha kha chu debate po ngai to lo voina chuan lon theng ngai to don chui zel ro ka ti to ati kha he hausa a soi to kha mole a TV interview na te po kan se to ni kha hei voini a hian real wu te mit te po fia lo zo don ni ka hiat chu tun na ya thil tam tak Lengpui ram hralh chungchang kal a oma revenue chungchang kha phek som paruna khan a oma kan revenue minister press conference te kan chief minister interview te po kan hua party chen khat leader chen khat thu soite tin social media huanga AI awang tenge ni hei voi ni po hian kan chief minister ka va en thina rang kachak rong luan kora ha ma khati re tho thanga a nal khop maya hei mara kor nge lai kor nge ka hello rang kachak luan kor hi an hak ti ra sadu tuka hei hi dikna hai chuara na tuli ka hia helaya hian kan soi du chu he sarkar hian inti soi fel ringot atum hi dikin ka hello sarkar ma sakal to chon thil tam tak atiang atak taka heram la na hi piril mai notification ni som panga thanga sa ni som ni panga kha ataka bulchan nani ni som ni pakhat than hi sang ni som ni panga ni kum kan sesona khan kan house leader nge hian khat yang ramlei na tur om angkha an sia asoya an valok don man tia hralh to angkha na soya karon dinga in hralh alo om lo khatia soi tur khan di lo thudi ke soyang karon tia captain abayan sin kada tin hal don tia house apuanga ma se RTI ran zota chief minister office wa ZAD tagina mo DC captain abayan sin da na reng tur order pakhat te ma om lo chutianga nekin nisom panga thanga preliminary notification ti ani nuwa poisa vaibel se tam takakha nisom ni pasari thaluk sang ni som ni panga in sarkar nuwa ani o ina ka nga lu ni poisa lo theng tong ta khan in soi thuak dot vek dot ti kha oi lo pu speaker khong in ka ti sual pale thudik tok lo ani kha chu state treasury di lopon DC account sarkar account na alu tani chu ani nisom ni le pakhat zulaya chief minister in approval apiak nuwa atuk nisom ni pahnia en kim ti phalna nisom final notification chua atuk le nisom ni le palia poisa final award ram nei tu tak khan vai ba som sari dong atuk le
รำในตู้เชี่ยโลมีดิลเมลินไวเบจะจะสมเลปัสรีเมลอดงเลเฮติตะกัลสักสุมอมเฮก็ไงตัวเลตะนิสมเลนี่เลปะขัตะอันว่าโลกโดเอ็มติตูเตคานโลกนัดจันที่อันซากเงซากโลเงเองเง CBI อินซุยโรเซกันตีขา CBI ยันติฟัดโรเซกันตีนี่ผู้สปีกเกอร์ Do not show can House Leader. So Turin lo so mang. Pu Speaker amasain kathom no haki achan kan soyanga voini hi nilai ni piang hi namin chena ain thuam tur kan ti a azom the the kan zom a chen ti sang kan lo the hi bok thina emi ka kor chung haki kan bom u nau te min pek ania voina hian chuang takin karon haniเนี่ยมิดอัฟยาลอยรอนมุชาเทลวะค่ะที่แรกๆมุรังกัจจักเดวเวกแม่ชาโลเขาไม่อินเตอร์มิดที่ทากง่ายนี่ทีนเลี้ยงปุยแอร์พอร์ตกันสวยไหมอะเมื่อมาตั้มตะกินกันสวยอะสวยล้ออัตราเลี้ยงปุยอรำเลยจอกขโมให้มี social impact assessment exemption รอนเป็กจุงจางค่ะเดมตะกินกันรอนชัวเอฟสุรการขานตุนทรามเราตาสุงขาน exemption ที่วิจาสมนี่อโลเปตัว Home Ministry หน่วยเต Defense Ministry หน่วยเตอโลเปเทวตัวนี้ข้าก็สวยเสียแล้วลูกรำเวนหิมนาเลทิลปอยมัวจวน exemption มินดีละดานินเป็กเทนดานอาเซียมเทียข้า Acquisition Act ตัวจองอินสวยไม่ละ Section 40 เต Section 9 เตเอาเวกะข้าที่ยังข้าสุรการมาสาพอยน์ทรูละที่อโลเปนี่ไม่ข้าจุกเดมาข้าจุกสวยเสียแล้วลูกเองข้าที่ซาดอันนี้พอยน์โลเปอะเกนินปักขัดอันกันเป็กเวหติตักไม่ทิลสวลที่กันอินปูบิกเลที่ไล่ข้าก็สวยดูชวนี่ที่ส่วนการ Revenue Department เฮียน SIA exemption เป็กอมนิเลียนเขียดนะจ๊ะสุรการมาสหุนลายเฮรามีเบรนแลนด์ทะเลรามันนี่ทิลโตรปอมโลมีฟิงเจนปอนอมโลวันตีวังนี่ที่นั่นในตู้ฮีรีคอร์ดส่งกันเองนะในตู้ดิตักจูบวยตู้อมโลนี่ตีกันเชียงตีลามินอันเทลัววังอินข้าที่ยังทบะสุรการไม่ใช่นะโลเอ็นดิกตอนัวที่ส่วนเองอันนี้ exemption กันเป็กหรือเปล่าอันนี้เป็นข้าราชการเป็กหรอจู่อันนี้จอกะเต็นอาดานาส่วนอารามมันเตข้างส่งขาเรตเตค่ะ preliminary notification ส่วนนัวตีตัวสินงั้นถึงpreliminary notificationไว้คัดมาแล้วชวกลวะข้างส่งขานเราตีเฟลไม่นี่ละวะอันนี้นี่ก็เสียในจุดที่ขัดยันยาอามันตัวพอให้จุมีจวนจุดที่ซาดดงงับอดังจุมีก้าวนาลูตั้งตีอฟิเดวิตเล็กข้างส่งเราตีเฟลเต็นอารมณ์ในตัวเฮจุมีคำมีจวนนี้จูบวยตัวน้อมโลนั้นกัมเบรนนั้นอินคัมเบรนส์อันกิมฟรีนี่อินคัมเบรนส์ฟรีนี่เต็นวิสิเลขาพอให้กันทิลเตเลบรันช์ไว้ไม่เลขาพอให้กันทิลเตเลโซเชียลมีปุ๋ยอินาอันผมนะพอกันทิลเตลตีส่งค่ะเองก็ถึงpreliminary notification พอชัวมาอามันตัวเต็นนันตีเฟลเวกข้าก็ช่างจอกรอเสข้างส่งข้างตีเฟลากันหุ่นอามันชวนนนดาตะบกเสียอามันเฮียกันโดนตัวนัวชวนให้จู prelim Pu Speaker อิติเวลอันกันติดเจ้านี่ point of clarification เนี่ยนี่กูมาFebruary สมนิปขัดะเหตุการณ์เจียงตะกินกันเสียมจอมตะเคียนสวยขัดยังอ่ะดิกโลเลทะโลทิลอโลมันอิสวานเองติงตัวรักษาสุรการเห็นอากาศปุยตังติข้ามิริลเฟียเซกดูอดิกโล ผู้สปีกเกอร์ประคัดลูกตัวหันถูกข้ากัน
House Leader khan a resual pal nge ni poisa don nuwa preliminary kan tita ni tia ni chin khan adet nen ka soive ka preliminary ZPM sarkarin ati nuwa poisa hi sarkar account na lu chau ka soi chu preliminary notification ti main khoya ma arret and final ngailo so main preliminary tlai khonduwa outright purchase direct purchase ani lo na tura regularize angai wangin antimaini so wangin khang adik chumi khami engma boy na omlo thu boy la boy omlo GPS coordinate thlapin heyama po ti zongzong a thelu to ne wang khan kainin adik lo ti kan thelo sarkar ma sa thil ti kha adik tura kan ngai amaro outright purchase kan du lova lisa ti tir kan tuma wangin aram hralh hi kan du velo wangin kan boruak nen lam lo hralh trep mai khania so wang chuanin aram hralh tel ve kha kan du lo wangin khonge li system hian ititen kan tiani helai hian ne party pan hi te hi in pu to na adik lo ti kan hello ti la kha kan minister revenue minister ina press statement anaya po khan dan an lo zom lo thu le ti tur an lo ti lo thu kha asoya adik lo ani ti kha chu sarkar chon a hia ani helai po kan chief minister voin mi February ni sum nila pakat sang nila sum nila panga ti li a zok ni nga soya entinan sarkar ma sa in Calcutta Mizoram House baliganami ala adiklovani intia kota kan king hianani engatinge diklo ti si kha allo ti vek do si kan ti mai ti kha chu puchamen tin social na chi ni pona langlo speaker a revenue minister berpo kangoi chang ania ai khe chiang lo zok kha in handing zela sarkar ma sa in outright purchase correspondent anga anlo indoor na kha kan mu chuaka chu thil thui takkal to hnu ni keni chuan 371G au velovin ramdan he ram leilung chan chuaka IF ne na apulunga khal kha kan rem ti velova file po kan delay luingar ngarani a delay luingar ngar tu kan nia MNF ti sual puang masalo kan tang khrim po hi particle ta khan lom thumin thil ro se adik lo na kan huwa he hi kal tlang pui zel tla kan ni lo tin press conference te ko tai la pu speaker sarkar ma sa adik lo na lu ti ti top lo adik lo ti ti top lo chu le pu speaker ti tang lu ya ni lo kan chief minister aman te lem mi adik lo ti chu an ti apulung a hal le lo ngai tharok lo aman te lem mi dik lo ti chu an ti tang man te tum tu te inan te thei ta lo po ni mai thei kan house leader khai ngai ta chun zamang u pu speaker azala hanin de kichunin setia mila poisa alo thena adong tu tur account na an lu thlia khan aram nei tu te khan karam man hi tel ve ni anon tia khamin nu khan anon complaint tran chawani chu po chu sarkar ang chuan complaint kan don kala hrelo ke chuan chu ta chuan khalai ram sang ni pali sang ni panga vela LSC aten lo le to dai akha he la ya an lo in le chon na khan chu an ma ni mi mal in kar thil khan ni ta ni sarkar lam thil pon ni ta lova chu poisa khatianga an lo don ta ka karam kha tel vea kadong ve si lova ti kha alo om ta chu poisan don nuwa chau khan kan fiani ke ni chuan ama ka chuan sarkar ma saina felve ke ati kha ring ve lo thei kan ni lo ka chu a fel lo na kha kan zuk mutlat lova ama ro chu thil ti lo tur an ti chu outright purchase turin enosian lo pe he chu thalo kan ti siam thang kan ti a ten preliminary notification of ma arret an lo fix felve ki adik lo anu atali pele ang kan tia tichuan kan pe preliminary notification le final notification hi ni somruk pat ni na kan pe ni chu akal dan ania chu wang chuanin kan boy na ber hi chu aram man dong tu le
alo commission tu ina adon ve a hi khoi ange kalta kang ti la ya khan ngai to ni su kal thui ani maya soma pakhata te pon pe ve du mai theya ve thona ni kha kha chu CBI kan sui ti do na an account na tang khan khoi ange lu khoi ange chua an re to ma yang hela ya lo in soi vak ngai lo ten CBI chui chung Post sang speaker kan question zok la ya kha khoi takin tlo man di lo sel tha ka tia ka ngen dua kum sang ni som ni le panga di kum February ni som ni le pa nga o ni khata he hausa nge hian adik lawani ti kha fel fai de ni soya alom ma khami admit pom si a khalai khat ka tinge in ti top mai lo ti lai kha ka question ni khalai ta kha poi bo lai ber ne try tlang kama train kan fia ni tlang kama train kan fia a kan ngai thalova chuan he kan member zom tak puti bi sia hi lo ngai ven ro kan tiani ti chuan ani khanin revenue lama te an zota an lo hremang bar si lova DC office lama awazota an lo hriani DC chuan ti chuan DC office atang khan document hi tam tok tak mai aron pom pheya ti khan lo study ro kan tia an han zir chiang ani mo chen kan kolani ta chuan fel lo oma kan thrian awang khan DC kha var balin captain abeyance local puisui to su kan tiani ziak chuan kan pelo amaro chu kan han study khan thil kha ani tur aloni fel vek to man in hlan ti lo kha chu ani tur kha aloni de vek to maya chu wang chuanin ti ngai na kan helwa kan pele le top ani kan pek le top nuwa khan aman kha lo thleng ta ti chuan anon put up chhota July ni som pariata kalog donga e-file ani file thok thei te kan soya e-file local ania ti dan pa ngayam ayam man boin hei kan ti mia lova kan delay zok ani so tin lo se akal danang khachuan ti la liam puat mayang ma se notification te chwa vele kher lo chuan fel don lo outright purchase akal tlang chuan fel don lo kan ti awangin kan ram dan waya sarkar dan waya kan ti chuaka ten khalaya Central Act 2013 kha helaya lungrual takin kan adopt lang ni kha engma kan soi sel lo ani ama khan kan sarkarin Land Acquisition Act 2016 alo pass ve cho high court in min paisak ta sia dan dang khaman tur kan nei to lova ten hrimin Land Acquisition reng hi centralina dan ansiam ayatsia two statement kan siam thiang lo Central Act kan mangdon lo ni chon ai tha kan siam ngai Central Act ai tha siam tur chon poisa se na ngai tam veu do ni chu wang chuanin khami Land Acquisition Act 2016 helaya kan lo pass te po kha dan kan lo helo hle ti kha achianga pai le mai tur kha kan lo pass ve aman thei lo tur si kha in appealem te kam min ti appeal cheni lo two state main Central Acquisition Act aya chia an siam thiang lo ani ringot chu wang henga te hian in pu na tur aom lo ti kha kan soi lu 2016 dan kha MNF book in appeal an chak chong lo ani ti chuan thil danga